Impact News na chayol khuding yoina sandokchaba program Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program masibu biyeng tabiriba mayambu joisru shamna taram nokchari ngasigi health lingi topic asi Polycystic Ovarian Syndrome PCOS haina su khangnaba nupi singda yamna toina naganba laina makhalamani hiram asigi matangda takpi tambinaba damakta Impact News ki studio da lengshin duna lairiba expert asi Dr. Indibar Wahengbam gynecologist District Hospital Bishnupur Dr. Bahano Mukta Taram Nokchari Dr. Day Kangding Basi Ahama Mokta the Hydra Lainasi Maxini Polycystic Ovarian Syndrome Hibasi Karamba Makalgi Lainano have the Karakupna Tabu doctor. Polycystic Ovarian Syndrome have Lena Masi heterogeneous have the genetically transferred to we have Lena money. And we mass in a move multi system. We system CNS, central nervous system, cardiovascular system, and the urinary tract. See me am the yard about organs in Sida. Endocrinopathy have the endocrine organ functions in stimulus toroga the tholop lena mani masi mostly reproductive age group ta hogi lai saring ei chai traum doi degina chahi nifu manga da ko dum thokali adigi masina mu ovarian masida ovarizina hoi nupi gi morum thopom haina base sina magi various metabolic disturbances me amla halle mana Surapadegi, other Matan Kanoda, Hijarake, Aduga Masina, my clinical feature, my mamma, wide spectrum, mamma, have the man to Holisi, Nupish no helle, Adigi menstrual irregularities, the helle, Adigi some hyperandrogenism and some from Zadana, Aduman to Hole, Adigi ma infertile, Angang with Wali, Summa, Sibu, Polycystic Ovarian Syndrome, Natragana. Sigi the syndrome am lagadi syndrome in go never. Nearly about 20% of ovaries the PCOS syndrome tata PCOS disease polycystic ovarian morphology and a the syndrome Targan Uziki and Jajiva, Nokalakpa, infertile hyperandrogenism, lakpa, adigi infertile and the Gimagi. History of Wiki some who put the mental hand with the syndrome. The Hariba Lenazi, Angang Cow, the Nabaga, Canary, naturally. So, Kanganko in Nakan, the ovaries that ovary and a quick morum took from the piece. See the Naba mainly the Naba. The Hariba Lenazi carrying a Togan the Jan doctor. Masi mostly when talk Pasi, Masi, when you can have a the Prupta lady, hyperinsulinemia, insulin levels, Saxon, the Comte Hangalapa. Have the insulin have see pancreas ki beta cells ina secrete torakanda putoraga my target cells it sangjaraga target cells it man changa kanda man function torakadune aduna koi glucose sa koi cha bathak man se man insulin tu man holun to bado adu to holakaduni adu to hon badu to hon dadana insulin duna magi target organs target cells inje system matam se ma register toraga magi action se to hon da aduna insulin se hengalaga ma sina insulin sina mu Quiggy LS and luteinizing hormone, and Amale, Machinamo, Quiggy Nupi ovulation to Matamse, Quiggy Tagi, Concablang Matan ovulation to Matamsi, Sigi LS and luteinizing hormones in a Masina LS search and Tokanda at ovulation to Dueneva. I do LS search at Topangamandaba, insulin insulin, LS the egg or Kanda, Ticacil and a Quiggy follicle Tatagi, Quiggy some chocolate follicle, Quiggy Murum Singche, Sigi Mapangi layers, Teka. Seal go away. See the man egg toracanda. We Ticacil in egg toracans and Masinamu, we can say androgen, adrenal gland and we kidney mataxida, we gland mechanically. I see the man as stimulus toraga, androgen man, have the testosterone and epiandrostenedione, we mamsi, hormone mamsi, stimulate toraga, hengatna secreto by tare. I do Tormatum sita Masinamu, epiandrostenedione, Maggie Wiggy. Another meeting, see the Magi peripheral fat put the level fat cumbase. See stone and estradiol pre-derivative. She convert the holaga, estradiol level, stone levels. So, we want Kalalaga, a wide spectrum, Hoyiki, and I may hijiki from the manga. I don't know Honba. Do Dr. Napanbiki, but Masano was in the Nagali hide. Do Lainas in a Masano Han. My husband, nobody in Nark. Nobody is in Nark Pay, my uncle Mamina. Adugi sang naik ta dan naik pasu ya. Siji vice versa lain. Have the masagi hujikan hujagi be epiandrostenedione sina
ngasai peripheral fat haibadi anuiba misi gi pukki fat myam chidegi accumulate estrogen level si wangalalaga adigi ngasai magi anovulation tohonba marum thuonda marum zakotpa ngamandaba adi marum je thuonda dana infertile hoinba aduji mathakta ngasai secretion myam koi hormonal secretion myam se mana imbalance hoilaga loem pukhalaga adun phar koi weight pregnancy gi noi khalaiba adigi hesu ti jam na koi sam hobi khotpi toba ekne la au koi somba ekne lakpa uring thungalakpa sam kienba simam sulum la halaga adigi loem multi system myam se dum disorder la han be wani taman hariba polycystic ovarian syndrome asigi pathology gi matang desu pathology se mase taseng hayar ma je koina sum gross yeng matam da ovary gi size se adugi matik chakhole nearly about 10 centimeter cube big volume the mai la kani mana koina adugi koina cut section to matam da ovary se yeng kan sida ovary si da multiple cysts just like necklace kogi likki pariyeng gi type ta mai to marum to ka mage periphery myam se sawra le deba adum masak adum urani adum badum pathology le kale mage hariba marum je kano asi kana marum oirakadabani oibangam da na pixel laga legi my size engam ngam da nearly about PCOS na consider 2 to 8 mm size koi follicular size tasing ha da koi thagi mens lakpa ovulation thok matam se 18 mm ki matak tare ga mature follicle have the dominant follicle ora ka doine ba aduma adu yobangam da na 2 to 8 mm sida ma dum chaw dum picture apoptosis taroga adi picture ga dum lairaga ovulation su tobunga maroi asai LH search to wang ramina LH ki level su wang ramina adu wang baduna magi ovulation tobungam dadana adra infertile hoin basu dunu ko samane na badi phawa jala doctor mase PCOS se ta singa ga di puk makta di adu hana di naro adu bu magi volume se sum hengal aga di adu su one of the cause nan be ai keno ding asai ovarian tissue do distance tor panina distance tor tor panina adu khar nan be pelvic lower abdominal pain adu khar lan be ai do hariba PCOS samna harabada ji laina ji nai na de ji nipi amana kamaina masana kamaina khangjabani doctor doctor na panbi khibada masana khalakpa dagi uring thungakpa dagi koi chomokpa kaina myam panbi gre sina taba atopa symptoms kai kai lebege habisu doctor na panbi masigi symptom ta seng harabada hojiki main oiraba khoi samje khangogdana hogolakpa adu myam dum laani adigi uring laani adigi di acanthosis nigra ina ma ki nape of the neck se nga ki maning sida asa insulin level hegalakpana mramodon type 2 diabetes mellitus ki type to doni PCOS nara ga di aduna si nga sida koi gi line mureina nang line ching baga dai torokani dumasi kana pregnancy matam da jusi ngak li mu bakum basi jon thenda ma adusu insulin related ne koi gi glucose level koi glucose tolerance pregnancy matam da khara handaba aduna aduju swainsim lakane du makpu type 2 diabetes lain ta lakla aro pregnancy matam da de adu hojiki PCOS da di phajana urani adu noi khala ni infertile ne anga oiba ngamro mo were gadi adu lai sabi were gadi mai men se chang nai ro oligomenorrhea ina men se chatpasi am likpa nom khatang salam tok thokpa adigi aduna 80% gum da na phange irregular se adigi amma khara dana mu men se sona lakta tha ni hum base dum lakta dana dum lai thokpa aduga adu la kan da tha ni hum le pru thung lak pasi dana mu heavy flow da menorrhea ni am kan heavy flow laga hidak tharaga lephan na ba hon na ba gam yaw edum bada adu myam du lairani adugi angang oi buding amaroi aduga adu kai tin magi khara symptom masana khatpa su one of the magi economic clinical feature amani aduna masaji su mana sadra su hormonal level duna imbalance ora amina masa matom sadra su masa punoi do khachar pai tar sadra su na khatpa adigi di noira ba mi sina mu adu num chance kai noi da ngasai gi hormonal duna ngasai pain duna peripheral fat se si estrogen on thon batuna sum wang khalak padagi dru boin ba doctor na panbi khibada insulin resistance lakpadagi laina ji amna thokali hai nu pisinda ado pokpadagi or genetically adum kano diabetes na ga leiraba patient amadadi masi laina ji thokpagi chance mane aduju one of the cause ne type 2 na raga di dum soi anam mana soigande PCOS dum nagalle adun mama sida type 2 diabetes mellitus na raba mapa so happen na raba doi tari masan pc sans wange keno di moise
cytochrome P21 ga 17 sida mutation thone ba moi thoba pot tu moi genes sangra doine ba adu genes sanga kanda horin ma dum hayeng magi reproductive age la matam dum automatically dum ule have the PCOS symptom ma dum ul pahore adagi Doctor hojiki keno PCOS hariba laina je hanadi keno angang khawi laina na re habadi dum tawa thengna je ovarian gi laina je hojikan yam toina tawa thengno mal masigi incidents haigadra occurrence yam toina tho again general population nearly about 5 to 7% di 5 to 10% hairase dum thoe koi manipur du ngai outside all over world da su dum thoe aduga mostly moina si tholei si and ovulation to habdi marum se aina sa haje ke ovulation to ngam daba asa ki LH search to LH ki level se wankar ki dana ovulation to ngam daba adigi marum me amsi chakot pangam daba sa androgen sina hengalak padagi apoptosis to dana asa ki marum se pikthara magi 2 to 8 mm sidagi hena sawngam dana adno ovulation to ngam dana moise anovulatory cycle hai tar adamaina koina si incidence adu main lei aduga later on moigi later future sequelae se sida moina nabe abai chances sum wangali se PCOS ki moina na do si cardiovascular disease heart disease sama lai re adugi diabetes type 2 diabetes mai ta sama dum hayeng sahi am khala kan dai jariba adugi hyperlipidemia noi basi madum thar tawrani adugi BP wan khalak pa adugi henzen graga na hogi pajan treatment tawdragadi madam tan treatment tawdi ka store aduga tawdragadi endometrial cancer ba to thok yaw cancer ba thok yaw breast cancer thok yaw sigi condition sing se ovarian cancer na ta ba breast breast hagal ka doin hormonal changes multiple system ai sa haje gi to multi system endocrinopathy la pani na anywhere koi uterus mai le na organ sing se breast endometrium si myam se lo ma involved to defect to the doctor kana magi investigation gi matang da ju khanasi doctor do matang aswai da break am talok jai matang aswai da break am lok jai break ki matung da doctor ga makha ta na wari sanan jai break ki matung da amuka hana taram nok chari doctor break ki mamang da kano polycystic ovarian syndrome asigi matang da doctor na mayam pan bikre adu hoji khangjaning badi laina asigi clinical features singje kari kari no haibse doctor na thambiyo magi hanba laina layong si taseng haibda young age te am pajana involved tore haibdi reproductive age adigi hoi lai sabi sahi tara humdoi degina kun ma bo munung sida sigi range lab singje yam kanna involved to jigana ai hoji present status ta ko mani produce pe am thengna jare adigi adu matung da magi men's irregulatory se samna oligomenorrhea 80% of them moi ligna la mani ading su haje gi bedo adu oligomenorrhea la ani adigi amenorrhea habidi sungla lakta ba adu re kan yam kan laksan ba ma adu dadi yam serious case yam yaw su yawe yam kan hen man chatman ki den hi se adu gi adu matung da mu magi obesity si ta seng ha ba da noi bai chang se BMI se most of them moi 30 dagi hen adum hele body mass index se 30 dagi hela obese singa bani na adum la yani adu gi my hirsutism se samhoba ekne kuring thungba adugi samkien ba sisina ngasagi androgen mam do testosterone mam se hengalak pani namra moi do ngasagi testosterone ta seng ha ba sex hormone binding globulin na liver day secretive hormone am leba sisina magi testosterone si pre testosterone mam se mana bind toksalaga aduda level am thamde ba nupi da taseng estrogen progesterone de tabiramani moi hengat pade aduga testosterone de taramroi ba adu sigi lena si testosterone hengalak pade gi to tholok pane ba adu sai sex hormone binding globulin si liver secretion si handara abina hena testosterone level sum wakhalani wakhalak pade gi magi hoji ki samhoba ekne adigi dum yam dula ani adu matang da infertility asagi infertility sina mo se anovulation thokpa haibidi marum je thoga su magi dominant follicle have the 18 mm gumba yongam daba 2 to mm sida apoptosis ngasa androgen mam sini sum hengalak pani mar moiduna asa gi mai marum si hena chawbangam daba 2 to 8 mm dagi hena chawngam daba aduna cluster oin tawgal sum lairaga aduna adigi ngasa thika sil su simulate to bagi hormonal changes khar lagi dana ko adu su one factor amani aduna si infertile am di oherni moi si angang kan si boy khar warani adigi mana mu
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯀꯥꯟꯊꯣꯁꯤꯁ ꯅꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯉꯛꯇ ꯅꯦꯕꯣꯝ ꯅꯦꯛꯇ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ PCOS ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯁ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯁꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯅꯕꯤꯔꯣꯕ PCOSꯀꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯕꯅꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯡꯅꯔꯁꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯔꯃꯣꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ LH ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗ ꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ D ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ D 12 to 16 ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ LH ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯣꯁꯇꯦꯔꯣꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯏꯄꯤꯑꯦꯟꯗꯣꯁꯇꯦꯅꯣꯏꯗꯤꯌꯣꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯂꯗꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ SHBG ꯁꯦꯛꯁ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯨꯂꯤꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯕꯤꯂꯣ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯔꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯁꯨ siga mari lena bayai hypothyroid have TSH levels se wangkhala su sigi PCOS lahan bayai adigi prolactin level su 20 to 25% di moidum mildly rise torane sime hormone se thoba adu sidagi sumu confirmation am kana pamagadi ultrasonography scan ama habidi lesabi rogana pukde yeng tare sing pajan thalaga natragana mau moiragadi khada yengaga TVS transvaginal sonography na adu to thokanda adu ri am pasana clear view picture wo phangani amarum gado yamna cluster and necklace eng sai jagi necklace ring ki type to have adu aina pasana wo phangani adu diagnostic criteria se moidum sina dum confirmation ta yare ultrasonography sina MRI ke further chatpagi dakar oidre PCOS tadi do doctor na pan bihibada laina si genetically cause adagi insulin resistant or padagi ni hana doctor na pan bihre asina taba topa chinjak tagi su thokanba ya bazar masi doctor yai masi ta singa da khoi smoking habit kumba lebase yu kumba thakpadi yu makti leite the smoking habit kumba the lifestyle habidi thabak si leitabagi hujikandi sedentary lifestyle leiraga sum phammaga sara dum leiba adumba adegidi natragana stress level se am wangaba habdi yumgi crisis thok khotana stress level am wangaba adrusu hormonal changes dum lakpe ai aduna direct hypothalamus brain lom dagi hypothalamus pituitary ovarian axis sida defect am lakpa adrugi su PCOS takpe adegi drugs like khoi immunosuppressive drugs like steroids kumba se steroids seasoner su adum PCOS ki changsi wangkhalakpe mi sana khona bas mane ka pokotpa tawna bado adugi natragana khoi laina SLE kaina systemic lupus erythematosus kan lei aduda khoi steroid se pajanum sinai ba moida adu sina matam da moi ju nupi si chance wangkhale PCOS lei ba saru sang na ba da sina ba hidak sin sina su okay adu doctor hariba laina ze asi treatment haigadra masi kamaina kano prevention na taba the kamaina treatment ta ugadagi have the doctor takti magi treatment si tasing have han bada hoina han tawdu si koi target tawdu sing sai insulin hengalai myam do adu androgen hengalai myam si kumai nam thagade ge do adu kumai tawde khoi gi OC pills oral contraceptive pills ta samna have adu han normal birth control pills se asi nataba mandi manaba adu oidi ni moisu aduga moisina atopa PCOS kumda specifically moi adu sine samna have the yasmin tarana kaina koi edura estradiol se 30 microgram yamani adama 3 to 4 milligram of drospirenone se auraga moisina kaina to estrogen sina asa androgen secretion tawri se si phadara thamba adegi liver dana moisina mo sex hormone binding globulin nga sa hajagi belo liver de secretory hormone se si wangkhalan ba aduna asai free testosterone le myam du mana lem bind to sangane ba adu tadi free testosterone le maura roi adun magi hojiki magi symptom myam du handarani adugi adu matangda koigi hirsi to koigi sam hobo se sigi sina koina samna ha ya traga de koi hojiki OCP sini ya traga di hojiki koigi ho kano se dexamethasone 0.5 mg se si night time da nuti gi pijaba adu toroga du su control to bo ya ni adegi acne gumba sina koigi clindamycin ointment 1% natragana koigi clindamycin ataba
kanoche erythromycin su 2% se si tahel laga dum moi mafam fam de tabi loi pula thong tai de hai bu treatment myam ji magi thoklaiba symptoms specific adu daina do pi ba adugi ekanto akoi samna ha ba infertile ore ma marum phajana anga oi bangam dre adugum basina khoi na clomiphene citrate sina stimulus pi raga day second dagi na magi mens ki nini suba dagi na taruni suba sin pi ra 100 mg se pi raga dura stimulate toroga dur to busu yai natraga adu fo de fail ore sum phanam try to sala kan da ore traga di IVF si su option na mane moi PCOS ki kai no have di tasing have the PCOS patient da lai do se moi ki operation ma de khoi ki hida cham cham na tha ma tam do moi kemta response to ro adun IVF si de khoi hyperstimulation and hormone se dose hen na kapsalaga adu dose hen by the 225 to 300 kumba ka apaga adu kapsala kan da mai bagap toraga chauthole da na phuda magi apoptosis se pixel level pot to 18 mm de 20 khra mathak kakhala le da kakhala la khoina period on on thohan no adura khoi obam se pick up to thoro okay ngasai usai ching se khoina IVF toraga khoi pick up to thoro ba adu loi kan da khoi gi hoji ki same cycle do hai bi IVF hoji ki pick up to cycle du ma je angang je hap tra ba mapan da angang je ohela tham gre da frozen toroga cryo toroga thamgraba aduga mathangi tha mani break piraga adromu akhoi sujiki dura tasena angang hapsa PCOS na patient da khoi angang hapsa luraga di ovarian hyperstimulation syndrome na laina am sathibam le adung na raga di frak am ta do aduna mu singa handra pukshi da ising mai jar accumulate to salaga kangkhatna adugi DVT na deep vein thrombosis kind khong sida singli chaw singli phunjalakpi adugi laina ga am ja leba aduna du ta tringi da ta PCOS level patient du adu ta handa bida moijin han lo thorga konna tha mani ge piraga tasena endometrium do khogi ovary da muslim focus pidra badu matam do dana angang di mam pan da phum to le khamina aduga adu matam do da happy ga di success rate yam wange adigi insulin gi matang si dana mu khogi metformin na khoi ne tasena have da khoi diabetes patient me am chari se si same moi PCOS patient si na ba ya diabetes nazadraga su diabetes nazadraga khoi 500 mg si BD pizaraga aduga moisi su same hoji ki dana sex hormone binding globulin si liver secretion hengalalani aduga estro khoi ngasai ki androgen level se mana control tor thamani aduna doin toroga tobama metformin sin adu metformin the resistance level mi kambu hard de carbos kan le kita 300 mg moisi pizaras mi ai adu mamna aduna insulin gi insulinemia hyperinsulinemia na bagi sang do moina namdharaga thamaga marum do chakran bangam da mong do pro ko do ba aduki adu natna ida khara NS-style cysteine ga lei moisina mu insulin sensitizer hai tare asai insulin resistant oi poto sensitize to thokpa mai target cell do da aduna NS-style cysteine si 1.2 gram gumba pizaraga sudum thani pizaraga sudum yengbe ai adu natna suji em jai si duna medical treatment myam ne ko drug treatment aduga yad si bo ya tragadi surgical le koi laparoscopic ovarian drilling na lapar khula changaga and hojiki koi masa chawgali myam se puncture tor tor lo thokpa adu hojikti laparoscopy dum chakhole hai tar de kai noida hudra juare hojikti dum bai do koina IVF ta toba hom pick up toba se sumai chamana na kha degi koi gi ultrasound guided koi gi yetum mama aspiration needle se sin toroga loimak masa do adu di opa koi hutsu tre daksu le hawdre adu hojikti adu bai yam phare amrom na hairu gadi adu mo tobu su ai adu maina treatment se adu maina mostly chathagale do hariba treatment mai amje asina 100% cure DP ge do ribra natraga maintain to adu na moi se ta sing hairu ji OCP sab sing se moi aina mamang da first haije gi ba birth control pills kumba yasmin gumba tarana gumba moi se moi je tha taruk tagi na mapan mau pijara matung da response taruk tragadi eno haije gi ba ngasai gi IVF se IVF to toroka aduna di chance yam wang behengala ani normal sum ko hidang thara yani ane keno di koi na treatment to su patient ju mind se depression lom chakrane aduna keno yumban bi sing keno mayum pang graban bi sing ge oi do leisabi na ha da na tar gadi leisabi na ha na gadi moi je mu tha taruk tu mapan je piraba aduga mathang uji step by step to adu huji ovarian drilling balance dum lakadori bra dum phawangam gadabra ai no ji phawda tha ahum gak thabdun phai PCOS leisabi dadi adu mawdunam kitang wai keno di hormonal level do leisabi ga mawde mu estrogen hoi level hoi adigi progesterone moi si hingal ep leisabi si dana khoina hidak tha matam da control to ngam me
lesabi kai sida di kari gino si bagana yum pan bagi relation lai ru budo adun hormonal changes me am lakpa okay adun estrogen level hengalani tasinga da mau ga lesabi gi estrogen level yeng matam da moi second day na ta third day si yeng matam da mau na dum helani estrogen levels asai gi yumban bagi Hi, like physically active, sexually active over the piecings. Then I had mane estrogen secretion hengalani active way gadi. Aduna sabi gum bedum bagi problem lai tamnina. Aduna moi pills gum yasmin gum tarana gum se tha ahum mari ka tha dum control lai. Aduna natana koi gi anesthesia ai hijack hibedo. Adu 600 mg gum ba 1.2 gram se 600 mg ani thung piraba ayuk morning ga evening ga adu piro se am fazane response to. Doctor nang sai pan bikhi bada hojiki marum sauraga leibase asi cancer on bagi chance lei na doctor pan bikhre phasana matang sadana matang sana treatment tohudragadi treatment je matang cha bhai je karam kan da matang cha symptom myam se hojiki symptom myam hojiki hirsutism lakpa ekne adige contusions nigra obesity lakpa infertile orakpa simyam si lakanda ma sainam dik khang adige mai men sang na tre ma dum matha khadang chani adi matam do dum perfect timing ne do okay I some later na mi khara di dum yum ju pan zero angang su zero na kemda khandaba dum na ba phau dam ni na kaisu kai de hena dum khandok pa su leram do wale du yang zamani doctor adu doctor nozik kano specialized specific location the treatment taw na bai damak ta hidak acne organa du taiba dagi kano certain hormone pills chana ba mayam ta pigre asina ta na khoi chinjak cha ba thakpa dagi other physical activity kari kari tawraga masigi symptom mayam je hantha ga dagi aduna muk ta sing harabada chinjak ta na in haija do she spicy food oiba adagi oily food oiba se yamna adi junk food mapanda fast food phangi myam se moigara handa biraba adu na laina sin na ren khanga gadi adugi chinjak phem thatok piba exercise mas adu tobom thoe keno di any gym chalasu yare natraga na walking chalaga su dum no magi noni ayu morning evening twice banga challa kholaga taruga my weight reduction ju jam kane PCOS ta tasenga do moi weight hengala pasing ju fazana hoina exercise pan to kholu dan hire kan moina su dum khar laina dum moi lesabi sing di yam conscious hoje dena ko aduna moina dum hoina hai impira gadi moju hidak tune exercise to budune sweat kitang power relief to buse si dum kanai yam thina kanai exercise to ba adu diet ta jaira junk food oil food spicy food myam se kitang handa bi products in da tobacco products in da ba adu number 1 layer adu myam kra handa bi gadi yam preventive measure mo emotion so hasi hariba measures myam je preventive measures mo dine ba dagi matam zuloi salaglabina doctor ngasi kano je episode se salagle adu loi dringai da doctor na hariba laina sigi matang da myam da bibining ba message to kari lebegi ha ai samtang haijara bada leisabi mana men sang na traba men siam likthara aba natraga na thani ngol lepthoga adu matung da yam heavy chakhala aba adigi khanghodana mai sida uring thokala aba sam hogala aba adigi ngak sam ko yam noi khalak pa mi sing da leisabi sing dana ngak ki maning sida amuba line ching bagi da ura aba adigi koi sadana puno de noi khalak pagi phimam la aba adigi mau sing da haragana angang oiba ngamaktraba adu mathaki ujiki symptom yam du yaura aba aduragadi tuna manang pa doctor amada chatlaga consult to biraga treatment to thokpiraba aduga exercise to ba ai haje ba chinjam yam du kakpiro haibdi junk food oil food myam se adigi exercise kum bakhardi to biu physically active oi bisu laina khodi mote khang thok pang me moide diabetes power ho exercise ro ding thok mam bini prolong phasan tawrgadi adum myam sai pijaraga ai adum myam preventive measure lahol ling. Thank you so much. Doctor na adongi chilo matam kai thokpiduna Impact News ki studio da mention biduna PCOS hari balaina si matang da yam kopna naina bikre doctor bu thagat perform doctori. Thank you. Ngasi gi di Impact Health lingi episode asi matang aswai da loislagle matangi chayol da atopa doctor amaga unaduna laina makhal amagi matang da khana jage haraga ngasi gi episode asi loisinjarage. Thank you.